Makanya orang wali gak dintok muka safah bisa ningali perkara kita itu ngali orang banyak gitu. Tapi lambe mun mangken mun kah bereng nebek nih kah tak kok trik coba ngunci kaki pesulap merah itu mau deki itu mun lambe cak macam lambe ni mun kocak wali ongku kah itu mun lambe ni kah kocak bisa oning ke alam gaib oning ongku saya kuna kodil kak dinto andi santre naga dinto lok toman ngaji keng lebur ngabek teh ke saya kuna kodil mun mius tukang ngiba akira so pernah mun saya kuna kodil ongke ke masjid tukang malik palomampan kaya pun rengan to malik sandal lah mun lambe kali balik kah mun mangken benih ikiba ya oke ban corona hilang sandal sing itu ya santren aja tanya aki ke alaban kaki ba sandal lagi ay itu kiai si makon bilik kiai makon bila kiai sa pidato macam khotbah ru cek kiai mesen tore kuspa kusapon tut ba cubang tinggal laki ya tang sandal coba ya beding kiai cek gedang itu ni ka santren papan tak kaya guys